exhibition match an khela Saint Anthony staff te le ex student ho te an khela ni tuna hian khel le ka greenhouse jersey hring ha hi kan school no pang hui te chok to te nia chuan jersey paul ha hi Saint Anthony staff te ni zirti tu te warden te le driver te kan assistant teacher te ni tang khop mai lai bol thiek mai tang khop mai te to ban chu ni tun din mura chen lai ne to ga tang khop mai staff ho hian in an ne lo khat dana man cho ti tur ni tuna bol khal me ke sar shema ni ya kan hostel warden ani MBA sa tha ni kan best teacher ina khela akala so ta son Sarmoya pasa talaw ay sarsangania kan hostel warden man baini kan Sarmoya pasa at simpa tabul ran chok le he la hin ta rawa kuk lampangan ta le offside ani langsung keeper so Usama ania school motor driver ani ni tui choi tura kan tinia tui roma thin boy puya 407 in tui choi thin ani handyman po akhela langsung also langsung ma hi lamul nia trăng khop me Saint Anthony hian staff som ni pasari anoma mel teacher po football team khat ni kanoma ni chu kan referee so sarchuana Department of Mizo High School section ni amai MA Mizo tho ani trăng khop me kat te point pe sak me ni trăng khop me ne lampa thagan la be thu hey ne lampa thagan la be thu hey mi sia tinia kordum hai avar hai mi zo tin lai ni nal muani ni he kan accident awena ron ho ani he mi ss p ni korsen hai hey mi slo mi hey mi slo te kan commentator ni hala hey sarpuya vice principal hey Miss Felicia ai Miss Esther ida hoi chu fiam na ma khi la ma kan pan ve le video kan la ni video he la ma hian nei thila ne ya Miss Kim Kimi korba rai ni Miss Feli ani hi result subject ala he la ni Miss Kim Kimi education ani ya ni hian subject to para de kunin khan no pang ja som ni pathuma Jasam ni pathum bas baka subject to lama hian greenhouse lama teacher te tumtur ain thak pole substitute anomani peka excellent ani pek lua to phakha mon suala ani hi tun HSC result chu khanin pass level mon suala hi mol khang tro mol khang atang local ne hi pek hi cha ta ni le nan thien ten chu thak do ni chuan thagan la se langa so ma so pavilion ka so kan school no pang te no ma la hi egro luan lori na ti boka so la ma son kan la zipti tu deu chu sa an khel so tuna hian half time mania half time lamul ni na bot number lam kan daliang first one 0 0 le ni to ma ko